Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen ħabbret pjan ta' sanzjonijiet ġodda mill-Unjoni Ewropea kontra r-Russja. Pjan li jinkludi l-projbizzjoni tal-importazzjoni ta' żejt Russu sal-aħħar ta' din is-sena. Il-proposta trid tiġi approvata mill-Istati membri u tinkludi wkoll sanzjonijiet fuq individwi bħal kap tal-Knisja Ortodossa fir-Russja. Ursula von der Leyen ta' dawn id-dettalji fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu, meta żvelat is-sitt pakkett ta' sanzjonijiet bi 63 miżura li fil-mira tagħhom hemm l-ekonomija Russa, il-militar u anki l-propaganda. Meta tkellmet dwar is-sanzjonijiet fil-kuntest taż-żejt qalet li dan għandu jsir b'tali mod li l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea u l-kumpaniji bbażati fiha jassiguraw rotot alternattivi ta' provvista, fl-istess waqt li l-impatt fuq is-suq globali jiġi minimizzat kemm jista' jkun. We maximize the pressure on Russia, while at the same time, and this is important, we minimize the collateral damage to us and our partners around the globe, because to help Ukraine, we have to make sure that our economy remains strong. Dan il-pjan tħabbar sigħat wara attakki ġodda mir-Russja li sparat missili fuq 3 impjanti tal-enerġija fil-Lviv. Dan wassal biex diversi bnadi f'din il-belt fil-punent tal-Ukrajna jispiċċaw bla dawl. F'dawn l-attakki ntaqtu wkoll 6 stazzjonijiet tal-ferrovija. F'dan il-kuntest, von der Leyen ipproponiet li l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea jaqblu fuq pakkett b'saħħtu ta' rkupru sabiex jgħin lill-Ukrajna. This package should bring massive investments to meet the needs and the necessary reforms in parallel. So it should address the existing weaknesses of the Ukrainian economy and lay the foundation for sustainable long-term growth. And eventually, honorable members, it will pave the way for Ukraine's future inside the European Union. L-Unjoni Ewropea tikkunsidra wkoll aktar għajnuna militari għal Moldova, pajjiż żgħir bejn l-Ukrajna u Rumanija li mhux membru tal-Unjoni, fi sforzi biex jiġi evitat li l-gwerra tinfirex f'dan il-pajjiż ukoll. Fi żjara fil-kapitali tal-Moldova Chișinău, il-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel qal li l-Unjoni Ewropea qed tara kif tista' ssaħħaħ il-forzi armati tal-pajjiż. Intant l-isforzi għadhom għaddejjin sabiex jiġu salvati mijiet ta' nies li għadhom maqbudin taħt kumpless industrijali tal-azzar fejn daħlu biex jistkennu fil-belt ta' Mariupol fil-vant tal-Ukrajna.